ben, la médiation devient aphone, tout simplement. Twabwiwe kurekura umujyi wa Uvira, twarabikoze kugira ngo twerekane ko dushyigikiye amahoro. Twabwiwe kuva mu kibaya cya Rusizi, twarabikoze kugira ngo twerekane ko dushyigikiye amahoro. Duhora dufatirwa ibihano buri uko bwije nuko bukeye, kandi abumva ikibazo cyacu abashyigikira ko mu by'ukuri cyakemuka cyangwa se abatugaragariza impuhwe n'urukundo nabo bafatirwa ibihano uko bwije nuko bukeye. Rero ibyo bihano bituruka ku muhuza umwe, ariko uwo muhuza akaba adashoboye guhana abanga kubahiriza ibyo biyemeje ubwabo. Ibyo tuvuze ko rero mu by'ukuri twashyize umukono ku masezerano yo guhagarika intambara, ko twashyize umukono ku masezerano yo kurekura imfungwa, kandi ko hari uruhande rwanga kubahiriza ayo masezerano yo guhagarika imirwano, ahubwo rugakoresha drone rugaba ibitero inyuma y'imirongo y'urugamba no mu mijyi minini, kandi buri wese yarabibonye. Ariko ntiruhwane mu by'ukuri urwo ruhande ntiruhanwe. Iyo dushyize umukono ku masezerano yo kurekura imfungwa kandi tukubahiriza ibyo twiyemeje, tukarekura imfungwa nyinshi, izindi zikaguma aho ziri kubera ko Kinshasa yanze kuzitwara. Mu gihe ku ruhande rundi rwa Kinshasa nta na kimwe gikozwe cyangwa se cyakozwe. Twabajije abahuza ngo batwereke nibura ikintu kimwe gusa Kinshasa yubahiriza mu byo yiyemeje. Nta na kimwe gihari. Ariko iyo ibihano bigeze bihita rwose bifatirwa abubahiriza ibyo biyemeje, naho abatabyubahiriza bagafatwa nk'intwari, bagahozwa, bagafatwa nk'abana bato bagomba kurindwa no kwitabwaho. Turavuga ko ibyo bidakwiye kandi bidakiranuka. Mu by'ukuri hazagera igihe AFC M23 izafata icyemezo cyo kutemera ubuhuza, ariko ntituragera aho ngaho. Ariko kandi turabivuga, hazagera igihe tuzafata inshingano zo kwirinda no kurinda inzira y'amahoro, kuko mu by'ukuri dukomeje kwizera inzira y'amahoro, kandi dukomeje kwizera ko iki kibazo kidashobora gukemurwa uretse binyuze mu biganiro n'amahoro. Murakoze. Yes, birumvikana cyane rero ko twinjiye mu makuru agezweho muri aka karere k'Ibyaga Bigari, twibanda ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Iyi ni Ibakwe Media TV, nge ndi Fagi Kayinamura, bibutsa ko aya ari nayo mahitamo yanyu meza. Ni Bertrand Bisimwa, ni umwe mu bayobozi bakomeye ba M23, ni vice president, akaba mu by'ukuri yungirije Colonel Nanga. Uyu Bertrand Bisimwa ni perezida wa M23. Bigaragara ko M23 yarakaye, igihe kirageze ngo mu by'ukuri kwizera abahuza bihagarare, ariko kandi ngo amazi ntararenga inkombe, hagize igihindurwa byakoroha cyangwa se byakumvikana. Ati none se niba dusinya amasezerano n'uruhande duhanganye, tugasinya amasezerano yo guhana imfungwa, tugasinya amasezerano mu by'ukuri yo kuhagarika imirwano ndetse tukanabyubahiriza, ariko uruhande duhanganye tugabaho ibitero bwifashije drone hejuru mu kirere, bikagira ingaruka ku baturage, twajya kumva ngo ibihano byatanzwe byahawe twebwe tutigeze twinjira mu ntambara. Iki ni kimwe mu byo M23 rero mu by'ukuri ishinga hagati ivuga iti igihe kirageze ngo mu by'ukuri tubwira abahuza ko, cyangwa se ngo abahuza bumve ko bakomeje kubogama. Ndetse ahangaha hari naho yavuze ko mu by'ukuri ibihugu bigaragaza impuhwe cyangwa se bigaragaza ko byumva impamvu M23 irwana, birimo nk'u Rwanda, bifatirwa ibihano. Birumvikana cyane igihe kirageze ngo ubuhuza mu by'ukuri butakarizwe icyizere. Ariko kandi ibi bivuzwe cyangwa se ibi bitangajwe na Bertrand Bisimwa mu gihe imontre mu Suisse, bisa naho rwose impande zihanganye AFC M23 ndetse na guverinoma Kinshasa bagombaga kuba bahurira muri iki gihugu cy'Ubusuwisi ngo harebwe mu by'ukuri uko ikibazo cy'umutekano w'Urasirazuba bwa Kongo cyavugutirwa umuti, dore ko baherutse guhura tariki 17 Mata mu biganiro byari injyana muntu byasize hasinywe amasezerano yo guhererekanya imfungwa hagati y'impande zombi. Kinshasa ntacyo yakoze, ahubwo yo yaragize gutya, irapretendinga igaragaza ko hari abo yarekuye, ndetse
itanga abagera kuri 37 barimo 22 basanzwe n'ubundi basoje ibihano byabo ndetse n'abandi bake cyane bigaragara ko nabo batigeze barekurwa uretse ko byatangajwe gusa. Yes, nimyemerere twinjire turebera hamwe byinshi bigezweho mu makuru ari kuvugwa muri Asirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Nge nuko nserutse turebera hamwe ibitangazwa na AFC M23 hariya mu mujyi wa Goma fatwa nk'urwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Munyemerere tuze kwibanda ku bitangarizwa Goma ndetse mu itangazo rirambuye cyane rya AFC M23 yashyizwe hanze n'umuhuzabikorwa wa Politike wa AFC M23 ariwe Colonel Nanga. Turebere hamwe ibikubiye muri ritangazo aho ashinja Burundi ishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa gukora amororerwa no kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Ntabwo ari ibyo gusa, turebera hamwe ibitangazwa ku makuru ari kuvugwa cyane mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Igisirikare cya Kongo kirigamba ko kiri kugenzura Centre Minembwe mbazaniye amashyira kinyoma mwumve ukuri guhari. Hanyuma ikindi tubusa ko turebera hamwe muri rusange munyemerere turebe ibya gahunda M23 ifite. Ni gahunda nge nakwita ko ari gahunda ikomeye cyane ifite icyerekezo ndetse ikaba gahunda ishobora kuza gusiga mu by'ukuri aho insinzi igana higaragaje mu buryo bwagutse. Ni gahunda ya Ardo Abkao, reka nse nyibabwireho 5 kuri 5. Yes, hanyuma rero turarebera hamwe ibyo Rwanda rutangaza rusubiza ibirego by'u Burundi na Republika Demokarasi ya Kongo mu kanama k'uburenganzira bwa muntu. Ni byinshi byatangajwe, turaje tubive imuzini muzingo. Hanyuma yitwa Antipasi Nyamwisi Mbusa, uyu yagarutse Kinshasa nk'ikimenyetso gishya ku mibanire ye ya Politike ya Republika Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ko uyu numwe mu bari bamaze iminsi batari mu gihugu cya Kongo kugaruka muri Kongo, bivuga ko mu by'ukuri byagezwe mu ruhare na guverinoma. Ese byihishe niki kibyihishe inyuma? Reka nabyo nze mbabwireho muri aya makuru. Hanyuma turanyarukira mu Bufaransa babwire ko Generali Nyakarundi yagaragaye mu imurikagurisha mpuzamahanga ry'ibikoresho bya gisirikare. Ndabibabwiraho 5 kuri 5. Mu karere k'Ibiyaga Bigari turanyarukira mu gihugu cya Uganda. Generali Muhozi yinjiye mu kibazo cya Bebe Cool ndetse na Miss Jory Mutesi. Ni ikibazo cyakomeje kugenda kigarukwaho. Ese ni barapfiki Bebe Cool ndetse na Mutesi Jory barapfiki. Yes, Muhozi yabyinjiyemo anayishura ko uyu muhanzi uri mu bakomeye muri Uganda yasabye imbabazi uyu mukobwa yari yise umuteka mutwe. Niki cyatumye Bebe Cool yita Miss Mutesi Jory umuteka mutwe. Namwe makuru tubafitiye aha ngaha 5 kuri 5. Muze kunyemerera mu by'ukuri mbabwire ko byinshi kuri FDLR byagiye hanze. FDLR ya none ndaje nyibasobanurire mu buryo bwagutse. Ndarebera cyangwa se turarebera hamwe ibiri kuvugwa muri iyi nkuru. Ni ango nyinshi FDLR yihishamo birumvikana. Ese ni gute yongeye ku yatangiye imikoranire na guverinoma Kinshasa? Ni gute iyi FDLR dasinywa? Ese ubundi akakanya mu by'ukuri mu buyobozi byifashe bite? Reka nze babwireho muri aya makuru 5 kuri 5. Hanyuma turebera hamwe kuva ku musingi kugeza ku gisenge uko iyobowe ndetse n'imikorere yayo n'imikoranire na guverinoma Kinshasa nicyo bishobora kuza mu by'ukuri guhungabanya ku Rwanda n'uburyo u Rwanda narwo rwakomeje kugenda rugerageza gufata ingamba z'ubwirinzi. Turaje tubigarukeho. Ndambuka hakurya y'inyanja ngari mbabwire ko iby'intwaro kirimbuzi gusana Tehran ndetse no gufungura Hormuz bimwe mu masezerano yagarutsweho cyane hagati ya Irani ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavandimwe. Maze iminsi mbabwira ko rwose bishoboka ko ikizere kitaraza amasinde Irani na Amerika bagasinya amasezerano. Ndiko nabwiye ko ku munsi wo kwa 5 tariki 19 bishoboka ko umuhora wa Hormuz waba wafunguwe. Reka tubuze turebere hamwe mu by'ukuri iyi nkuru iravuga ko Amerika na Iran binjiye mu kwabuki. Ukwabuki bisobanuye ko ibihugu byombi ntago bikiri kurorana y'ingwe maginga ya. Reka tubuze tubirebere hamwe muri amakuru 5 kuri 5. Nongeye kuba ikaze mbibutsa ko binoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni subscribe cyangwa sabone ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Yes, reka duhere kubitangazwa na AFC M23 kukurenga ku gahenge kwa guverinoma ya Kinshasa. Nicyo bivuze n'icyerekezo bishobora gutuma mu by'ukuri intambara ifata. Birumvikana ko bitoroshye n'akana gato.
umutwe wa AFC M23 ihuriro AFC M23 yashyize hanze cyangwa se yashyize ahagaragara itangazo kuri wa kane aho yashinjaga ihuriro rishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa gukora ibikorwa byo kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano mu buryo bwisubiramo bwagutse kandi bufatwa nk'ubugizi bwa nabi cyangwa se nk'uburyo bw'ubugizi bwa nabi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko itangazo ribisobanura, ibyo bikorwa bihungabanya imbaraga cyangwa se ngo ni ibikorwa bihungabanya imbaraga ziri gushyirwa mu kugarura amahoro n'ituze byumvikane mu ntara zibaswe cyane n'intambara. Mu itangazo ryayo Alliance Fleuve Congo M23 ivuga ko gukomeza ibikorwa bya gisirikare nubwo hari imyanzuro yafashwe mu rwego rwo guhagarika imirwano bishyira abaturage mu kaga kandi bishobora kurushaho gukaza ikibazo cy'ubutabazi n'ubuzima bw'abaturage mu duce twinshi two muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe usaba ko amasezerano yo guhagarika ibikorwa by'urugamba yubahirizwa byimazeyo kandi ko abaturage barindwa hakurikijwe amategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu bihe by'intambara. AFC M23 kandi ivuga ko ibyo ishinja kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano ari inzitizi ikomeye ku bikorwa by'akarere n'amahanga bigamije gushaka umuti w'amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe kandi urasaba inzego zishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano hamwe n'abafatanyabikorwa bo mu karere no ku rwego mpuzamahanga kongera ubukangurambaga no gukaza igenzura kugira ngo impande zose zubahirize ibyo ziyemeje. Iri tangazo rije mu gihe mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje kuboneka umwuka mubi aho mu by'ukuri impande zihanganye zikomeje gushinjanya kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, ibintu bikomeje kongera amacakubiri hagati yazo, ndetse mu gihe ibikorwa bya Dipolomasi bikomeje mu rwego rwo gushaka igisubizo kirambye. Umutekano ukomeje gutera impungenge cyane, abaturage benshi mu duce dutandukanye twibasiwe n'ibikorwa by'urugomo barahangayitse muri aka kanya mu buryo budasanzwe. AFC M23 yongeye gushimangira ko ishyigikiye igisubizo cya politike kuri intambara, inasaba ko hafatwa ingamba zifatika zo kongera kubaka icyizere hagati y'impande zihanganye, kurinda abaturage no kugarura ituze muri aka karere. Muze kunyemerera mbabwire ko iyi ntambara M23 yifuza ko yarangira ndetse mu mahoro. Guverinoma Kinshasa ishyize imbere kuyikomeza, ndetse biragaragara ko Tshisekedi benshi mu basesenguzi barahuriza ku kuba ashaka kuyigira intambara mu by'ukuri igomba kuramba paka rwose yiyongeje indi manda, dore ko hamaze iminsi hatorwa icyitwa referendum. Bavuga ko hagomba kubaho referendum cyangwa se hakabaho guhindura itegeko nshinga bigatuma Tshisekedi yamariza kuyobora iki gihugu muri manda ya gatatu. Ni bimaze iminsi byamaganwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, byageze naho rwose abakomeye bafata umwanzuro wo gushinga ihuriro ryiswe C64 cyangwa se C64 ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, rigamije mu by'ukuri kwamaganira kure ihindurwa ry'itegeko nshinga kuko bihabanye n'amahame mu by'ukuri iri tegeko nshinga ryubakiyeho. Hanyuma ariko kandi bikagaragara ko Tshisekedi ejo ndi habaye inama y'inteko nshinga amategeko, byemezwa ko bigomba gushyirwa mu bikorwa, mu gihe abatabyumva nabo bakomeje kugenda bahuza imbaraga kugira ngo babirwanye bikunde. Ariko ni intambara Tshisekedi bivugwa ko nubwo ayishyize imbere ngo akomeze ayifashishe nk'agakingirizo, ariko ngo bishobora kuza kumugora cyane gukomeza intambara, akaba mu by'ukuri yayifashisha mu rugamba rwo gukomeza guharanira kuyobora iki gihugu muri manda ya gatatu. Bigaragara ko abaturage batanishimiye, bishobora kuza kumukoraho cyangwa se ukamubyarira amazi nk'ibisusa, cyangwa se bigasiga abaye ruvumwa kubera ko bishobora gukurura mu by'ukuri gucikamo ibice kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nahoze mbona umwe mu banyapolitiki bakomeye cyane ku munsi w'ejo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atangaza amagambo akomeye cyane. Yitwa Patrick Mundeke, yaravuze ati mu by'ukuri Tshisekedi ari kuharanira cyangwa se arashaka guhindura itegeko nshinga, nicyo ashyize imbere, niyo ambition ye. Ariko se igihe nticyaba kigeze bibaye bikozwe, igihe nticyaba kigeze ko mu by'ukuri amabendera ya leta ya Kivu yahita capka akaba printed, kubera ko bigaragara ko hari gahunda y'uko habaho leta ya Kivu yigenga. Ni na bimwe mu byo abenshi bahurizaho bavuga bati M23 ishobora kugira mu by'ukuri igice cy'uburasirazuba bwa Kongo kikaba igice cyigenga kitagenzurwa na guverinoma cyangwa se kitayobowe na guverinoma Kinshasa. Tshisekedi akaba ari perezida w'igihugu cyangwa se n'undi, ariko uburasirazuba bwa Kongo bukaba
tutamureba. Uyu munyepolitiki witwa Patrick Mundeke yavugaga ko uburasirazuba bwa Kongo by'umwihariko akibira cyane kuri Kivu y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru mu by'ukuri intara zigenzurwa na M23. yavuze Maniema, avuga intara, avuga Chopo, avuga Ituri, avuga na Uwele ndetse na Katanga. Avuga ko rwose mu gihe Tshisekedi yahindura itegeko nshinga iki gice cyaba igice cyigenga kandi kiyobowe neza, Kinshasa itakireba. Byumvikane ko birashoboka ko iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kiri kugana ahabi bigaragare mu buryo bwagutse. Wenda ngira ngo abakunzi bacu namwe muze kumva ibitekerezo. Tshisekedi arashaka guhindura itegeko nshinga ngo akomeze ayobore igihugu, birumvikana, ariko ubwo kugira ngo azageze ku musozo w'imanda ya kabiri ejo ndi mu mwaka 2028 akeneye ko intambara ibigikomeje. Bavandimwe, mwumve ko intambara atangiye mu mwaka 2022 n'aka kanyira cyakomeje. Ese bizagera 2028 icyerekezo intambara igeze he? Ibiganiro birakomeje ndetse abahuza bakomeje kuvuga utumuta, ariko bikagorana cyane. M23 na Kinshasa bagasinya amasezerano ntakirwa mu bikorwa, ibigaragara ko intambara hari byinshi mu by'ukuri ihishe. Hanyuma reka tuve muri ibyo cyangwa se tuve kuri ingingo, turebera hamwe amakuru ari guturuka muri Kivu y'amajyepfo. Impande zimwe na zimwe zirigamba intsinzi mu buryo budasanzwe. AFC M23 yaje ivuguruza amakuru yatangajwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri igisirikare cya Kongo kigambaga ko cyafasha agace ka Minembwe. Ku munsi w'ejo twabigarutseho ndetse tubabwira ko biri gutangazwa rwose na coalition ivuga ko M23 mu by'ukuri natwirwaneho birukanwe bikomeye mu gace ka Minembwe nyuma y'urugamba rwabereye mu nkengero z'aka gace umunsi wose ku munsi w'ejo bundi hashize, byari kuwa gatatu tariki 17. Uyu mutwe rero wa AFC M23 wanyemoje amakuru yatangajwe n'igisirikare cya Congo FARDC kivuga ko kigaruriye centre Minembwe iherereye mu misozi ya Fizi ni muri Kivu y'amajyepfo. Kuwa gatatu niyo nkuru ya soje umunsi nyuma y'imirwano yari yiriwe, nibwo Lieutenant uyu yitwa ngo Ligan Mbuyi Kalonji, uyu muvugizi wa FARDC mu bikorwa bya Sokolade. Yego, uyu rero yari yigambye mu by'ukuri kwigarurira Minembwe nyuma yo kwirukanamo imitwe yatwirwaneho ndetse na AFC M23. Ni AFC M23 rero nayo yaje mu by'ukuri kutarifana biciye mu muhuzo bikorwa wayo wungirije ushinzwe ubukungu n'imari Dr. Freddy Kaniki kuri wa kane yabwiye abanyamakuru ko Minembwe itarigera ifatwa, agira ati kubyuko baba barafashe Minembwe rwose ntekereza ko bifuza ko bakabaye barayifashe. Ati ntayo bafashe kandi ntibazigera bayifata. Dr. Freddy Kaniki yavuze ko ibiri kuba Minembwe ari cyiza kuko ngo ni cyiza kuko ari guverinoma iri kurwanya abaturage bayo. Avuga ko bitandukanye n'imirwano ibera mu bindi bice bya Kongo Kinshasa aho usanga hanini ishingiye ku mabuye y'agaciro. Imirwano yo mu Minembwe rero akagaragaza ko mu by'ukuri ni Kinshasa ni leta iri guhiga abaturage bayo. Ati impamvu yonyine mu by'ukuri hariya hari imirwano ni ukubera ko hari abaturage bahatuye badashakwa, batifuzwa ndetse bagomba gusibwa ku ikarita. Freddy Kaniki yunzemo ko intambara iri mu Minembwe itari ya none kuko ishinzwe cyangwa se ishinze imizi mu myaka myinshi ishize ubwo abanyamulenge mu by'ukuri bamburwaga ubwene gihugu. Avuga ko kandi ibiri kuba mu Minembwe ari ugushyira mu bikorwa umugambi wa leta ya Kinshasa imaranye igihe wo kurimbura abanyamulenge. Freddy Kaniki cyakora yashimangiye ko abanyamulenge batazaceceka cyangwa ngo bemere kwicwa boshye intama ziri kujyanwa mwibagiro. Ngaye nguko rero, ariko hakaba hakomeje nanone hari amakuru asohoka agaragaza ko hashobora kuba hari urujijo. Abenshi ubwo ndavuga ibinyamakuru byandika biri kugenda bitangaza byinshi bitandukanye nyuma yuko Mbuyi Kalonji Ligan umuvugizi wa Sokolade muri Kivu y'amajyepfo ku ruhande rwa FARDC yigambye kwigarurira Minembwe centre. Bikaba bavuga ko byabaye mu ijoro ryo kwa gatatu, ariko M23 yo ikomeje kugenda ibihakana ayivuye inyuma ivuga ko iyi atari inkuru ayukuri. Nanjye ubwanjye njuraha nabwira ko mu bice bya Minembwe hari twirwaneho, hari M23
goma ntabwo igisirikare cya Kongo kirinjira muri izi axe za Minembwe, nubwo umunsi wo kwa gatatu wiriwe ari urugamba rw'imbaturamugabo kugira ngo mu by'ukuri agace ka Minembwe bashobore kuba bakigarurira mu buryo budasanzwe. Urugamba rwose rwarimo abitwa abahibu, aho FARDC yagabaga ibitero iturutse mu byerekezo bigera kuri bitatu, aho nakubwira 30 y'urugamba mu buryo byari byesa cyangwa se byari bipanze. Amakuru angeraho yavugaga ko ku munsi wo kwa gatatu ubwo imirwano yabaga mu nkengero za Minembwe, ahangaha byari icyo nakwita urugamba rukomeye cyangwa se rw'amagasa, bikavugwa ko umurongo wa uva Mikenye werekeza ahitwa Gitavi, aha niho hari habera imirwano ikomeye yanagaragayemo abahibu special force badasanzwe. Izi ni special force za FARDC. Aka gace ka Gitavi k'ingenzi kandi kakaba kari ku musozi mu by'ukuri ufite cyangwa se ko ugafite cyangwa se ukagenzura, na gace iyo ugafite ufite amahirwe yagufasha kugenzuza Minembwe ijisho, kuko na gace kari mu masunzu y'umusozi unamiye Minembwe. Byumvikane ko mu by'ukuri FARDC yari ifite impamvu wenda yakwa advancinga. Hanyuma ariko FARDC na Wazalendo ubwo bararwanya hangaha za Gitavi bafatanyije bahangana na M23. Bivugwa ko bari bafite umusada w'ingabo z'u Burundi, nanone abakomando b'u Burundi, ariko ngo baje kwatikirira ku bwinshi. Ku murongo wa kabiri wahitwa Bidegu Kalingi, ihuriro rya guverinoma Kinshasa rimo abitwa ngo ni aba Saint-Pierre Noir, ni itsinda ry'abakomando badasanzwe ndetse n'abahibu. Mu by'ukuri barasaga hasi ku butaka, ariko mu by'ukuri bafite n'umusada wa drone za kamikaze na za CH-4 birakomera, bararwana ruburagica. Ku murongo w'urugamba rwahangaha Bidegu Kalingi, abahibu bagera kuri 11 amakuru arangaragariza ko bamaze kwasiga ubuzima, ndetse nabo bahoze bigamba ko bishe umwe mu ba koloneli batwirwaneho, ndaje mbabwira izina rye. Ariko noneho ahitwa Lundu, akana agace k'ingenzi cyane kari hafi ya Minembwe centre ku ntera iri mu kilometero nk'icumi werekeza Minembwe. Iyi Lundu iragenzurwa na twirwaneho maginga ya bavandimwe abari gutangaza amakuru yuko FARDC yigaruriye ibice byegera Minembwe. Mu by'ukuri ngo nibasubiza amerwe mu isaho nkuko amakuru angiraho abivuga. Ku murongo wa gatatu cyangwa se axe yibanzweho cyane n'imirwano, bivugwa ko ingabo z'u Burundi zafatanyije na FDLR mu buryo budasanzwe. Na gace kitwa mu by'ukuri ku musozi wahitwa ngo ni Sinai ndetse no ku ruzi rwa Ruiko. Murambabarira, mu by'ukuri ku murongo wa gatatu ibikorwa bya gisirikare bivugwa ko byobowe cyane n'ingabo z'u Burundi, byayobowe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba FDLR, bafite intego yo gusatira Minembwe banyuze ku musozi wa Sinai no ku ruzi rwa Ruiko, avuga ko hakigenzurwa na twirwareho na AFC M23 maginga ya. Mu by'ukuri ahaho ngo haguye abarundi bagera kuri 31, hari mu by'ukuri n'abandi bakomeretse mu buryo bukomeye. Bikavuga ko bishoboka ko haza gukorwa deployment iturutse Bujumbura, kuko biragaragara ko ngo aka gace ka Minembwe coalition iragakeneye cyane. Nabwo mu by'ukuri amakuru ari gushimangira ko FARDC igenzura Minembwe centre ari amakuru y'ukuri. Mu by'ukuri ndahanange ngo nje nkubitira ikinyoma aharabera inzega. Niyo mpamvu iyo ubana natwe ubusabwa gukanda subscribe. Yego, kanda subscribe. Iyo ubana natwe ubusabwa gukanda kuri subscribe cyangwa sabone, kugira ngo mu by'ukuri ujye wiyumvira cyangwa se umenye amakuru y'ukuri tarimo ibinyoma, amakuru azibihuha, makuru kandi utasanga handi. Yego, hanyuma ihuriro AFC M23 rwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ryemeje gukomeza guharanira impinduka muri iki gihugu rishingiye ku cyerekezo gishya. Ni AFC M23 yemeje iriya gahunda biciye mu itangazo ryasohowe na Lawrence Kanyuka usanzwe ari umuvugizi wayo mu bya politike. Yasubizaga ku magambo ya President Tshisekedi watangarije hariya i Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ingabo ze ziri gutsinda abanzi bahanganye, ndetse ko mu gihe cyavuba zizabohora imijyi ya Goma na Bukavu imaze umwaka urenga igenzurwa na AFC M23. Tshisekedi wagezaga ijambo ku banyekongo baba muri uriya mujyi wo muri leta ya Texas. Yashimangiye kandi ko ubusugire n'ubwigenge bya Kongo bitazigera biganirwaho cyangwa ngo bigire ibyo byumvikanwaho. Hanyuma AFC M23 ikavuga ko amagambo ye anyuranyije n'umwuka w'agahenge kari
kagamije gufasha inzira y'amahoro mbere yo gutanga umuburo w'uko ashobora gukomeza guteza amacakubiri no gukaza umwuka mubi hagati y'abanyekongo. Iri huriro ngo rikomeza gushinja ubutegetsi bwa Kinshasa guteza ibibazo bya politike, umutekano n'ubutabazi bimaze imyaka byugarije Repubulika Demokarasi ya Kongo, rivuga ko hakenewe uburyo bushya bwo kuyobora igihugu. Iyi gahunda rero ngo yitwa ngo ni Ordo Abukao. Niki? Reka mbabwire iyi Ordo Abukao bisobanura iki. Ni interuro y'ikilatini isobanura ngo mu kajagari havuka gahunda nshya kabisa. Nuko ngo icyerekezo M23 ifite n'uburyo ishaka koorienta Kongo ikaba igihugu gitekanye, ndetse abaturage bameneshejwe bagataha bakagira amahoro bagatekana bagatunganirwa. Icyo cyerekezo mu by'ukuri cyiswe ngo ni Ordo Abukao, bisobanuye ko mu by'ukuri ni kilatini, bisobanuye mu Kongo mu kajagari havuka gahunda nshya. Ni imvugo yakunze gukoreshwa cyane mu mateka ndetse no muri za filosofia, isobanura ko ibihe by'ibibazo n'akajagari bishobora kuvamo impinduka zitanga umurongo mushya. Ni AFC23 ivuga ko iyi nteruro ariyo isobanura icyerekezo cyayo cya politike, ayivuga ko ishaka kubaka Kongo nshya ishingiye ku butabera, ubwuzuzanye bw'abaturage, kubazwa inshingano kw'inzego z'ubuyobozi n'ubumwe bw'igihugu. Iri huriro rivuga ko muri iyo gahunda nshya mu by'ukuri amategeko ariyo azaba agenga igihugu aho kuba imbaraga za gisirikare cyangwa iz'ubutegetsi, kandi abaturage bose bazaba bafite uburenganzira bungana. Ni AFC23 rero yongeye gushimangira ko izakomeza kurinda abasivile n'imitungo yabo ndetse no guharanira ko ubuyobozi bushingiye ku mategeko n'inyungu rusange bwongera gusubira mu gihugu hose. Iri huriro kandi ryavuze ko Ordo Abukao ari icyerekezo rigamije gukoresha mu gusubiza ku murongo Kongo no kongera guha abanyekongo icyizere cy'ejo hazaza gishingiye ku mahoro, ubutabera n'ubumwe bw'igihugu. Birumvikana cyane rero. Yes, hanyuma reka mbere yuko mu by'ukuri birakomeye cyane. FDLR umutwe ugizwe ahanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ni umutwe watsinzwe na FPR Inkotanyi, ariko mu by'ukuri ni umutwe watsinzwe na RPA Inkotanyi birangira wo munganiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mbabwiza ukuri, ntabwo Kongo yigeze ifata uyu mutwe nk'umutwe wasize uko umenya amaraso y'abanyarwanda, cyangwa se abagize uyu mutwe nk'abasize bamenya amaraso y'abanyarwanda bisha abatutsi. Mu by'ukuri ahubwo babafashe nk'aho ari abantu bakeneye ubuhungiro mu buryo budasanzwe, ndetse babaha uburyamo bushyushye. Aka kanya byakugora gutandukanya ese uyu ni mu FDLR cyangwa se no mu FRDC, kuko bigaragara ko muri guverinoma mu gisirikare cya Kongo FRDC, FDLR na FRDC ni bamwe. Ni ukuvuga ngo babaye agati k'inkubirane, umugani w'umunyarwanda. Noneho uyu ni umutwe ubangamira umutekano w'u Rwanda ndetse uhora uhigira kuruhungabanyiriza umutekano, ndetse rwose abashaka kuwufasha kugira ngo batere u Rwanda ni na benshi. Ubwo Kinshasa turayiheraho, dushyire igihugu cy'u Burundi, dushyire ibihugu nka Tanzania bivugwa mu mugambi wo gufasha mu gutera u Rwanda, ibihugu nka Afrika y'Epfo, nubwo nabonye u Rwanda na Afrika y'Epfo bishobora kuba bigiye gutangira urugendo rwo kubana neza nyuma y'uruzinduko rwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga hariya i Pretoria muri Afrika y'Epfo. Ariko n'igihugu cy'Ububirigi kikaba bivuga ko kiri inyuma y'uyu mugambi, kimaze n'iminsi cyohereza ibikoresho byo kuzifashisha muri ibyo bikorwa byo gutera u Rwanda. None uyu mutwe wa FDLR, reka turebere hamwe FDLR ya none kuva ku musingi kugeza ku gisenge, uko iyobowe n'imikoranire na leta ya Tshisekedi. Uyu ni umutwe w'iterabwoba FDLR Foka, uyobowe mu rwego rwa gisirikare na Pacifique Ntawunguka uzwi nka General Omega. Ugira umutwe ukomeje kwiyubaka mu buryo budasanzwe bwa gisirikare n'ubwa politike bijyanye n'umugambi wo gushoza intambara ku Rwanda ubifashijwemo n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero amakuru y'iperereza angeraho yemeza ko kugeza muri Kamena 2025 FDLR yari igizwe n'abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10.
uyu rero mu gushyingo uwo mwaka umuvugizi wayo mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Octavio Mutimura yiyemereye ko bafite abarwanyi benshi cyane bafite ubushobozi bwo guhangana n'uwabagabaho ibitero wese. Ubwo abahoze ari abarwanyi umutwe wa M23 bongeraga gufata intwaro mu mpera za 2021 ntibari bafite gusa intego yo kurwanya ingabo za Kongo gusa, ahubwo banashakaga kwirukana FDL ku butaka bw'abanyekongo, kuko uyu mutwe w'iterabwoba wari ukomeje gutoteza abo ngoko b'abatutsi mu bice bitandukanye, ubambura imitungo yabo, ufata abagore ku ngufu, bamwe ukanabica. Icyo gihe abarwanyi benshi ba FDL babaga mu bice byo muri parike ya Virunga hafi y'ikirunga cya Nyiragongo. General Omega yabaga mu kigo cya gisirikare cyiswe Paris muri teritwari ya Rucuru, ni muri Nokivu. Aho ni naho rero hari ibirindiro bikuru by'uyu mutwe w'iterabwoba washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Mu rwego rwa gisirikare General Omega yungirizwa na General Major Cyprien uzaba kiriho uzwi nka Ave Maria. Iperereza rya gisirikare rikayoborwa na Brigadier General Sebastien Uwimbabazi uzwi nka Nyembo Abdallah, akaba ari nawe uhuza ibikorwa by'abarwanyi ba FDLR bakorera muri Masisi ndetse na Warikare. Ibikorwa bya gisirikare bya FDLR bizwi nka G3 muri rusange biyoborwa na Brigadier General Lucien Nzabanita. Ishami ry'abarwanyi badasanzwe rizwi nka CRAP rikayoborwa na Colonel Pierre Celestin Rurakabije uzwi nka Simba Guillaume, ariko kandi ku rundi ruhande haravugwa Colonel Gustave Kubwayo uzwi nka Sirikofe, unavugwaho kuyobora imwe muri segiteri ya gisirikare. Hanyuma imiyoborere ya FDL ijya gusa n'iy'ingabo zatsinzwe ex-FAR ndetse abahoze mu by'ukuri ndetse abayobozi benshi bayo mu rwego rwa gisirikare nabahoze muri izi ngabo. Kuri General Omega rero yabaye Lieutenant kugeza jenoside yakorewe abatutsi iri kurangira, aho yahungiye muri Kongo yitwaga Zaire. Icyo gihe mu myitozo n'amasomo abarwanyi ba FDL bahabwa iteka babwirwa ko abahutu aribo bakabaye bayobora u Rwanda, bityo ko bagomba kwisubiza ubutegetsi ku ngufu bakoresheje intwaro. Ibyo bijyana no kuba mu by'ukuri no kubabamo urwango, ivanguramoko n'ingengabitekerezo ya jenoside. Aya mahugurwa rero n'imyitozo bitangirwa mu bigo biyoborwa na Brigadier General Mutunzi Bernard uzwi nka Manzi, nk'uko byatangajwe n'umunyamakuru muri kinyamakuru Africa Intelligence gikora inkuru zicukumbuye, kandi ngo bisurwa bihoraho n'abayobozi bakuru ba FDLR. Colonel Protogene Ruvuga y'imikore wayoboraga CRAP mbere yo kwicwa na bagenzi be mu Kuboza 2023, n'umwe mu bari kwisonga mu bashyira icengezamatwara mu barwanyi bashya ba FDLR. Ibi bikorwa byose rero bifite aho bihuriye na politike bigenzurwa na perezida w'uyu mutwe Lieutenant General Gaston Iyamuremye uzwi nka Victoire Byiringiro cyangwa se Rumuri. Reka noneho turebere hamwe, ndashaka kubabwira byinshi mumenye byinshi. Reka turebere hamwe muri iyi nkuru uburyo FDLR yinjiye mu bufatanye na leta ya Tshisekedi. Ubwo M23 yuburaginwa imirwano muri FDLR yari yaratakaje abayobozi benshi mu rwego rwa gisirikare nka General Sylvestre Mudacumura ndetse n'urwego rwa Politike nka Inyanse mu Rwanashyaka wari president wayo, yabibonye nk'amahirwe yo gukorana n'ingabo za Kongo zahoze ziyirwanya, kandi mu by'ukuri nayo yayabyaje umusaruro mu buryo tugiye kugarukaho. Ingabo za Kongo zari zimaze igihe zibyifuza kubera ko zizeraga ko FDLR ifite uburambe mu kurwana urugamba rwo mu mashyamba y'inzitane no mu misozi, kandi ikaba inasobanukiwe neza urasirazuba bw'igihugu kuko abayobozi bayo bahamaze imyaka irenga 30. Muri Gicurasi umwaka wa 2022 mujyi wa Pinga muri teritwari ya Warikare habaye inama yahuje imitwe yitwaje intwaro n'igisirikare cya Kongo, yabaye biturutse ku gitekerezo cya General Major Peter Chirimwami Nkuba wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri Nokivu, baje kwicwa mu rugamba M23 yahanganyemo na FARDC na coalition yarimo Sadeke abacancuro n'abarundi na FDL na Wazalendo. Ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, imaze gufata umujyi wa Sake, bageze yitwa Kasengezi ni wahicuye nguyu General Major Peter Chirimwami Nkuba warushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri Nokivu icyo gihe muri 2022, ariko yaje kugirwa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Iyo nama rero yitabiriwe kandi n'abahagarariye FDLR, niyo yafatiyemo umwanzuro wo gukorana byeruye, kuko iyi mitwe yose yasobanuriwe ko ihuje umwanzu umwe ari we M23. Ingabo za Kongo rero icyo gihe zasezeranyije abayobozi b'imitwe ko mu by'ukuri bazahabwa
imishahara n'ibikoresho bya gisirikare. Mu byaranze ubufatanye bw'ingabo za Kongo na FDLR harimo igitero cyagabwe mu mudugudu wa Nturo muri Masisi mu kwakira umwaka wa 2023, harimo abasirikare badasanzwe ba leta bazwi nk'Ibu bari bayobowe na Major Peter Kabwe ndetse n'aba Crap bari bayobowe na Lieutenant Noheli Nyiringabo uzwi nka Sengel de Guerre ndetse nawo mitwe y'abanyekongo yahawe izina Wazalendo. Mu kwakira 2023 nibwo umudugudu wa Nturo wari utuwe n'abiganjemo abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi wagaragaye ugurumana ubuhamya bw'abarokotse icyo gihe bukemeza ko cyagabwe na FDLR n'imitwe ya Wazalendo bihagarakiwe n'ingabo za leta ya Kongo. Hanyuma ubufatanye ntibwabujije ihuriro ry'ingabo za leta gutsindwa kuko M23 yakomeje kuryambura ibice byinshi muri Kivu ya ruguru rihunga ryerekeza mu gice cy'amajyepfo hafi y'umujyi wa Goma. Hari abarwanyi ba FDLR bagiye gukorera mu birindiro by'ingabo za Kongo muri Mubambiro mu ntera kilometero nka 20 yerekeza Goma, bategurira ibitero by'ibikorwa karabutaka mu by'ukuri ibikorwa bya gisirikare bahuriyemo n'ingabo za leta n'imitwe ya Wazalendo. Mu ntangiriro za 2025 M23 yari yarahindutse AFC M23 yakashije ibitero muri Rucuru, Masisi na Nyiragongo. Ni nabwo General Romega n'abarwanyi be bahunze, bamwe berekeza mu bice bya Shingisha muri Masisi, abandi bajya muri teritwari ya Warikare. Inyandiko ziperereza kandi zigaragaza cyangwa se rigaragaza ko kugeza ubu ingabo za Kongo zigikorana na FDLR kandi ko iyi mikoranire yagize ku rwego rwo hejuru, aho leta mu by'ukuri cyangwa se aho na leta ya Kinshasa igera mu ruhare bitandukanye nuko byahoze mbere, aho abofisiye bo muri Kivu y'Amajyaruguru arimo babishyiragamo imbaraga. Bigaragara ko Brigadier General Uwimbabazi wa G2 na Brigadier General Nzabanita wa G3 aribo General Romega yahaye inshingano yo kuganira bihoraho n'ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo kubijyanye n'ubufatanye bwaba ubwo gutegura urugamba no kubishyira mu bikorwa. Muri Werurwe 2023 umugaba mukuru w'ungirije w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ushinzwe ibikorwa n'iperereza ari we General Major Jacques Ndulucha Ligonza yageze mu mujyi wa Kisangani muri Chopo, avuga ko icyamuvanye Kinshasa ari ugutangiza ibikorwa byo gusenya FDLR. Hari amakuru avuga ko icyo gihe General Major Ligonza yahuye na General Romega baganira ku buryo abarwanyi ba FDLR bajya mu bice bigenzurwa na AFC M23 muri Rucuru kugira ngo leta ya Kinshasa izamenyesha umuryango mpuzamahanga ko nta leta nta bushobozi ifite bwo gusenya uyu mutwe yitwaza ko udakorera mu bice igenzura. General Major Shaligonza yageze Kisangani tariki 29 Werurwe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu cyumweru gishize yatangaje ko nyuma y'amasaha 48 gusa FDLR yahise ihabwa intwaro zigera kuri 700. Minisitiri Nduhungirehe rero yagize ati mu by'ukuri ni hashize amasaha 48 ku itariki 31 bohereje indege za Warikare zijya gutanga imbunda hafi 700 kuba FDLR zamorutiye amafaranga amasasu babiha FDLR kandi bari bamaze gutangariza amahanga ko noneho mu by'ukuri babirahiriye bagiye kurandura umutwe wa FDLR. Ubwo rero mu gihe umubano w'u Rwanda na Kongo wazambye, Perezida Tshisekedi yagiye yakira Kinshasa abanyarwanda bafite umugambi wo guhirika ubutegetsi barimo umuhungu wa Juvenal Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana mu minsi ishize naherutse i Bujumbura mu Burundi, ndetse n'abahoze muri leta y'u Rwanda bari mu buhungiro. Amakuru avuga ko Tshisekedi yanahuye vuba n'abahoze mu by'ukuri mu buyobozi bwa FDLR barimo Faustin Murego wabaye umujyanama wa Murwanashyaka mu gihe yari perezida w'uyu mutwe, na Taviu Kwitonda ukurikiranyweho n'ubutabera bw'Ubirigi ku ruhare akekwaho muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Reka nizere ko mubyumva neza. Mpereye ku musingi ngera ku gisenge mbasobanura FDLR uburyo ibayeho, uburyo mu by'ukuri ishyigikiwe, uburyo mu by'ukuri ihabwa byose, uburyo habaho kubeshya ko izasenywa, imyanzuro irafatwa ariko ntishyirwe mu bikorwa, uburyo iyobowe aka kanya nuko ihagaze. Birumvikana ko ibya FDLR wabivuga bwakwira bugacya
uyu mutwe ngo ushaka gutera u Rwanda gakora ubutegetsi buriho. Bamwe mu bayobozi babo rwose ngo bazongera gutuza umutima nuko bicaje amaburo muri village urugwiro. Ese bizabahira? Yes, reka tubitega amaso kuko nzi neza ko ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho ari ntayeganyezo, ndetse kandi ko gahunda u Rwanda rufite yo kurinda umutekano w'abanyarwanda ari gahunda idakomwa mu nkokora. Reka mu by'ukuri kuri ingingo namwe mutanga ibitekerezo, murabibona mute? Yes, ni FDLR. Yes, hanyuma u Rwanda rwasubije ibirego by'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kanama k'uburenganzira bwa muntu. Ngira ngo nabyo reka mbibabwireho gatanu ku kandi, nyuma yuko intumwa y'u Rwanda i Geneve mu muryango w'abibumbye Ambasaderi Urujeni Bakuramutsa yabaganye ibyo yavuze ko ari ibirego bidashingiye ku kuri byatanzwe n'intumwa z'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nama ya 32 y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu. Mu ijambo yavuze akoresheje uburenganzira bwo gusubiza ikizwi nka right of reply, Ambasaderi Urujeni Bakuramutsa yavuze ko ibyo bihugu byahisemo gushinja u Rwanda ibintu bitajyanye n'ibyari byavuzwe na komiseri mukuru wa Loni ushinzwe uburenganzira bwa muntu mu kiganiro cye ku kibazo cy'umutekano gikomeje kuranga uburasirazuba bwa Kongo. Yagize ati u Rwanda rwamaganye uburyo ibyo biganiro bihindurwa urubuga rwo gushinjanya. Icyambere ni ngombwa kwibutsa ko Burundi bufite ingabo zirenga 10,000 zikora mu burasirazuba bwa Kongo. Urujeni Bakuramutsa yavuze ko izo ngabo zikorana n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, ubutwa FDLR, wazarenda n'abacanshuro b'abanyamahanga Kinshasa yifashisha. Ashimangira ko raporo zitandukanye zagaragaje amakosa akomeye zirimo gukorera abasivili. Ati raporo zo mu bice by'imirwano zagaragaje ihohoterwa rikomeye ryakozwe n'ingabo z'u Burundi ku baturage, ririmo gufata ku ngufu, gufunga abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'ibindi bikorwa bikomeye bihonyora uburenganzira bwa muntu. Ambasaderi Urujeni Bakuramutsa yanongeye kugaragaza impungenge u Rwanda rumaze igihe ruvuga ku mutekano warwo, by'umwihariko ku kibazo cy'umutwe wa FDLR. Avuga ko nubwo akanama ka Loni gashinzwe umutekano kasabye inshuro nyinshi ko uwo mutwe usenywa, ndetse akaba hari n'ibyemeranyijwe mu masezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington, FDLR igikomeje guhabwa intwaro, gukorana no kwinjizwa mu bikorwa by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yongeyeho ko raporo zitandukanye zigaragaza kandi ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukorana n'indi mitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo na Kodeko. Bakuramutsa yarishimangiye ko Kongo idashobora kuvuga ko ishaka amahoro mu gihe ikomeje gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. Agira ati Kongo ntishobora kuvuga ko ishaka amahoro mu gihe ikomeje guha intwaro, guhuza no gukoresha imitwe yitwaje intwaro ikomeza guteza umutekano muke no kongera imibabaro y'abasivile. Uyu mudiplomate yagaragaje ko icy'ingenzi ku burasirazuba bwa Kongo no mu karere k'Ibyaga Bigari ari ugushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro amaze gusinywa, aho kwishingikiriza ku gisubizo cya gisirikare cyangwa ku birego bidafite ibimenyetso bifatika. Yes, hanyuma mu yandi makuru afite aho ahuriye n'u Rwanda, reka babwire ko mu gihugu cy'Ubufaransa umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi yagiranye ikiganiro na mugenzi we General Pierre Achille, umugaba mukuru w'ingabo z'Ubufaransa zirwanira ku butaka. Iki ni ikiganiro cy'umwihariko bagiranye mu gihe bitabiriye imurikagurisha mpuzamahanga rya Eurosatory 2026 ribera Paris, ryibanda ku bikoresho n'ikoranabuhanga by'ingabo zirwanira ku butaka, zirwanira mu kirere. Ikiganiro kibanze ko kurushaho guteza imbere ubufatanye mu bya gisirikare no gushimangira umubano w'ingenzi usanzwe hagati y'ingabo z'ibihugu byombi. Hano no Kinshasa irabiheraho ivuga ko ingabo z'Ubufaransa ngo ziri gufatanya n'ingabo z'u Rwanda. Amaze iminsi bavuga ko ngo ibice bya Rubaya barwaniye mu minsi yashize, mu by'ukuri ngo icyatumye badafata Rubaya ngo hari umusada w'ingabo z'Ubufaransa kuri M23 ngo n'ingabo z'u Rwanda. Hey, biraje ndebe ko iyi nkuru rwose ya General Nyakarundi hari Paris ndetse n'ibiganiro ajyanye n'uyu General Achille, mu by'ukuri reka nze ndebe ko Kinshasa ntakiza kuba ibivugaho.
yego. Hanyuma mu yandi makuru mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda na makuru afitanye isano mu by'ukuri nari kuvugwa mu karere ndetse no mu Rwanda birumvikana. Umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba akaba umuhungu wa Perezida Museveni n'umujyanama we mu by'umutekano yashyize akadomo ku kibazo cya Baby Cool na Miss Jory Mutesi umunyarwandakazi wabaye Miss Rwanda 2016 ndetse n'umuhanzi Baby Cool umwe mu bakomeye muri Uganda. Muhoozi rero yabyinjiyemo anahishura ko uyu muhanzi ari mu bakomeye muri Uganda. Yasabye mu by'ukuri imbabazi uyu mukobwa yari yise umutekamutwe. General Muhoozi abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yavuze ko Baby Cool yasabye imbabazi kandi Mutesi Jory Miss Mutesi Jory yemeye kuzimuha kugeza ubu ibintu bimeze neza. Ni mu gihe Jory Mutesi nawe yemeje ko yahaye imbabazi Baby Cool ashimira General Muhoozi Kainerugaba ku nama yabagiriye. Ibi bibaye nyuma yuko Baby Cool yari yatangaje ko mu gitondo cyo kuwa kane yaganiriye kuri telefone na General Muhoozi Kainerugaba ku bijyanye n'amakimbirane yavutse hagati ye na Miss Mutesi Jory, amugira inama yo kuyahagarika ndetse no gusiba ibyo yari yamuvuzeho kuri konti ye ya X ko yamutekeye umutwe. Ati muri iki gitondo nakiriye telefone ya mukuru wanjye General Muhoozi Kainerugaba ku bijyanye n'ikibazo cya Jory nka mukuru wanjye ndetse n'umuyobozi wanjye yangira inama yo kubireka ngasiba ubutumwa nari nanditse kuri X yose ari Twitter ndetse tugakemura iki kibazo mu bwumvikane tutifashishije imbuga nkoranyambaga kuko twembi turabo umuryango we kandi nta mpamvu yo guterana amagambo mu ruhame. Ati nshimiye inama yangiriye kandi ndabyemeye. Baby Cool yaramaze iminsi yifatira ku gahanga Miss Mutesi Jory amushinja kuba yaramutekeye umutwe yifashishije imbuga nkoranyambaga nubwo uyu mukobwa avuga ko ari ubu mu by'ukuri ari uwamwigitiriye. Baby Cool yagaragaje ko yibwe agera kuri miliyoni 4 z'amafaranga ya Uganda. Yizezwa n'uyu muntu avuga ko ari Mutesi Jory kuba yamufasha kujyana umwana we muri mu ikipe ya Arsenal. General Muhoozi yakemuye iki kibazo akunze kugaragaza ko ari inshuti ya Mutesi Jory wabaye Miss Rwanda mwaka wa 2016. Yes, hanyuma tugana ku musozo reka nyarukire hakurya y'inyanja ngari mbabwire ko mu by'ukuri navuga ko amata yabyaye amavuta cyangwa se reka mbabwire ko igihugu cya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu kwabuki nyuma y'amezi 4 isi ihangayikishijwe bikomeye n'intambara muri Sirazuba rwo hagati kubera uburyo buhangayikisha cyane mu by'ukuri cyangwa se yahungabanyije cyane ubukungu bwayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na leta ya Iran byagiranye amasezerano y'amahoro yibanze ku mu by'ukuri n'amasezerano yibanze bifashijwemo na Pakistan byemeranya guhita bihagarika imirwano. Perezida Donald Trump yashyize umukono kuri amasezerano mu ijoro ryo 17 Kamena ubwo yari mu Bufaransa ahabereye inama y'ihuriro ry'ibihugu birindwi bikize nka G7 ndetse bivugwa ko na perezida wa Iran Masoud Pezeshkian nawe yamaze kuyasinya bivuze ko yatangiye kubahirizwa. Ayo masezerano y'agateganyo agizwe n'ingingo nkuru 14 zigaragaza ibyo buri ruhande rugomba kwigomwa n'ibyo rugomba kunguka. Biteganyijwe ko agaciro kayo kazamara iminsi 60 ishobora kongerwa by'umwihariko byumvikanyweho n'impande zombi. Iyi minsi nishira impande zombi zubahirije ibikubiye muri ayo masezerano nibwo hazasinywa amasezerano ya nyuma azashyira akadomo kuri intambara. Urwikekwe rwari rumaze imyaka myinshi hagati ya Amerika na Iran rurangire. Ibihugu birimo Israel na Liban mu by'ukuri bigoheke guhagarika ibitero, gufungura umuhora wa Hormuz, gusana ibyangiritse muri Iran no guhagarika umushinga wo gukora ibikorwa cyangwa se gukora intwaro kirimbuzi no gukuraho ibihano by'ubukungu n'ingingo mu by'ukuri zaganiriweho mu by'ukuri tuza mu by'ukuri makuru yacu ari imbere no gusobanura mu buryo burambuye mumenye icyo bivuze. Yes, ngaye nguko rero reka mbashimire cyane mu by'ukuri kubana natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 19 Kamena 2026 gatanu kuri gatanu hano kuri Ibako Media TV turakomeza kubana.